First of all, I would like to remind you of several vital things about our celebration today. The first thing that you have to bear in mind is the gospel. Amoy no apeng nga data yu dito itakakabsat, haan nga gapo kadagiti material things, not primarily because of material things. Do you know why we are there today? Not primarily because maybe your friend is there, your relative is there. But we as a church exist today because of the gospel of the Lord Jesus Christ. The gospel is found in 1 Corinthians chapter 15, verses number 1 to 4. The gospel, Ilocano na kat ebanghelyo. It's a two-word, good news. And the good news is about, in 1 Corinthians 15, verse number 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received." This is the gospel. How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scriptures. At datayo ita, tadatayo kakabsat, bunga, resulta, produkto, iti ebanghelyo nga nangagan tayo, ebanghelyo nga inawat tayo, ebanghelyo nga pagtaktakderan tayo. Dayti nga ebanghelyo, kat iso ti ipapatay, panakaitanem, panagungar ni Kristo. It is the good news. Ado digiti mabasa tayo ti Facebook, ado digiti mangagantay nga balita, ado digiti maimatang tayo nga paspasamak iti lubong. The word news, N-E-W-S, these are informations coming from north, east, west, south. But there's nothing like the good news because the gospel brings salvation. Kaputi ebanghelyo nga inawat tayo, na isalakan tayo. Nadaan tayo ti biyag nga agnanayon. Nadaan tayo ti panakasigurado iti panakaisalakan. Nga numatay tayo ijay langit iti papanan iti kararwa tayo. And I would like to remind every one of you, there is no more a greater blessing that any one of us, any man can receive from God, but the gift of eternal life. Awanan tinapatpatagpay, awanan itinasisisitapay, nga dapat maawatan ken maamuan ken awatan ti tao, nga bendisyon nga gapu ti Dios, nohan nga ti sagot ti biag nga agnanayon. For what shall it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? You can have a nice job, you can have a lot of savings in your bank, you can have a position, influence, and even the highest form of education from the most prestigious institution. But if your soul is going to hell, you literally have gained nothing in this world. Iso nga kakabsat, we are proud to say, we are glad to say, we are honored and blessed to say, praise God for the gospel of Jesus Christ. We are saved because of the gospel. And on that, I would like to bring to you this challenge. I would like for you to remember that you have friends, you have relatives, loved ones, and colleagues, not only there in the U.S., but even here in the Philippines, and perhaps around the world. They too need to hear the gospel of Christ. The Bible says in Philippians chapter number 1, verse 27. Philippians chapter 1, verse number 27, it says, "Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ." In other words, the gospel should be our heartbeat. Sa dinuman iti papanan tayo, pagbalinan tayo, nga iti panangikasaba, panangiburay, panangirakurak ti ebanghelyo, iti rason nga agbibiyag tayo. Wherever we are, let us make the gospel the very purpose, the very reason, the very cause of our existence and life on this planet.
Let it be becoming the gospel of Christ, that whether I come and see you, whether we as pastors are there to see you or else be absent, may we hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit. In other words, combat anything that will cause disunity. Drive away anything that will cause disunity and disharmony in the church. May we hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. You know, almost 20 years ago, Pastor June rode the bus, went from place to place with the gospel tracts in his hand, and would talk to anyone whom he could be able to talk to. Aglugan kanut bas idi. Not because adapapanan na, ngem ka po ta isu iti, pakadanunan na, pakakitaan na, pakamitan na ti tattao. Gapot agsapsapol iti tao. Agsapsapol ti kararwa. Nga kasarita na, may panggap iti ebanghelyo iti Apo. And praise the Lord, those efforts, siguro kakabsat, napigpigsalat imakansakan ni Pastor June nga magmagna, makadrive on his own, I believe, baka amin nga isla ti Hawaii at the HBBC itan. You know? But despite of his physical limitation, despite of his physical infirmity, na-start ti Waipaho, nang rugi iti Maui, although problems happen, but I'm telling you, had he that physical health, nagkaroon lang sana ng ganyang lakas, mga kapatid. Palagay ko, lahat ng mga isla ng Hawaii, palagay ko, kahit sa mainland ng US, ay napakarami at nagkalat ng HBBC. Why? Sapagkat napakasipag niyang mangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. He would buy that unlimited access and passes nga mapanaglugan ti bus, kasarsarita na dagiti kaabay na. He would invite them in the mall, wherever he would go, whoever is available to drive for him, he would ask them, he would go visit, follow up, and just preach and share the gospel. Why? Because he cares for souls. Because he had a passion for the gospel of Jesus Christ. So kaya't ko nga ipalagip kada kayo kakabsat, nga itibukil, nga na magbalin kada iti family tree tayong HBBC, awan sa bali, no hanga ti ebanghelyo. Nga daytoy ket inmula na, sinibugan na, ket inwaragawag na, praise the Lord, the HBBC International Ministries has grown to be a very robust and productive tree. To God be the glory for that. Anyo lipatan kakabsat. Umadu tayo man, ti kayat ng asawan, adu tayo mutin nga agiburay ti ebanghelyo. Pumintas man ti kasasaad tayo ti panagbiag, kayat ng asawan, at adu iti mabalin tayo nga maaramidan nga para iti ebanghelyo iti Apo. Your life and my life are existing because of the gospel of Jesus Christ. To God be the glory for that. Deta titantandaanan nyo nga numero uno kakabsat, the gospel of Jesus Christ. The Apostle Paul said, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks." Man ano no puraw, man ano no black, man ano no yellow, Asian, black race, American race, that doesn't really matter. It doesn't really matter where you come from culturally. It doesn't really matter where you come from racially, because every one of us came from only one couple, Adam and Eve, and they fell because of sin. But 2,000 years later, Jesus Christ came, the Son of God. He died on the cross to bridge the gap between men and God, so that you and I can have eternal life.
That is the gospel of Jesus Christ. So nga kakabsat, hante agam amak, hante agbabain, hante agsadsadot, nga mangiburay iti ebanghelyo iti Apo. Before you go home today, gaputi ado nga kinaimbag ti Apo kan, I would advise you kunam, Lord, for putting me into HBBC, for blessing me with what I have and who I am today. Ti regalok Apo kan ka itang alawas, mangiragpatak iti kararwat. Ti regalok kan ka Apo, ti panagselebrar mi ti 14 years anniversary, agibunong ak iti gospel tracts. Praise God for the gospel. The second thing that I would like to remind you about, kakabsat, is our church. HBBC is a unique church. HBBC is one of a kind. No kuma, aso kakabsat, na idumduma ti breed. Na idumduma ti breeding ti HBBC. I say that because of how the Word of God was properly inculcated and taught to us. Of course, that is true, the leadership, first of all, of our patriarch. And I thank God for the privilege nga nangitultuloy kan mangitultuloy pa'y kadaytoy kakabsat nga legacy of faith, legacy of the Word of God in our church. You know, the church is the lighthouse in the community. Datayo kakabsat iti lighthouse iti Apo. The Bible says in Matthew chapter 5, we are a city that is set on a hill. Let it be known. Digiti ko matataw kakabsat, mariknada iti presensya tayo. That's it. Matthew 5:14. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. People are perishing. People are dying. People are living in darkness. By that I mean, they don't know the truth. Siya sinuman nga tao, ngagbibiyag ti realidad iti panagbiag, no awan ni Kristo kenkwana, no awan ti adal ti kinapudno kenkwana, ket kasla maysa nga tao ngagkarkarapa iti kwarto nga awan silaw na, he will never know what is good, he will never know what real life is. He's living in darkness. As a church, we are the lighthouse. And praise God for that. Iso nga kakabsat, agsilaw tayo. Sapay ko ma, tatisilaw yung kakabsat, kat 220 volts, uray 110 kakabsat, iti voltahe dita Amerika. Sapay ko ma, tatisilaw yung 1,000 watts, ti karanyag na. Ngam uray mampay ti daduma kakabsat, kasla kulalanti. Amuyot kulalanti. Firefly. Okay? Nga awan maranyagan na kakabsat, ngam at least makita iti ranyag na. Ngamhan kumalang ako lalanti, ti karanyag ti silaw tayo kakabsat. No diket naranyag kuma, 1,000 watts kumat karanyag iti silaw tayo. Agsilaw tayo kadagiti pamilya tayo, kadagiti kaubraan tayo. People need the Lord. I'm glad, nagiti bisita tayo ngayon may itang, pinatgan nyo iti awis, you came to the right place, and to God be the glory for that. So, God bless the HBBC family. God bless HBBC Waipahu, Hawaii. Keep on, press forward in the name of the Lord. May you reach more souls for Jesus Christ. May more believers be added into the church. May more outreaches be extended through the Lighthouse of HBBC Hawaii there in Hawaii. And all of God's people say, Amen. Siguro kung nayugot, ay, nalpasan ti message ni Pastor, mangrugiak pailang kakabsat. Amen? Okay. Anniversary lang nga rod, api agap apurakay ng agawid. Okay? Amuyo kapsat,
mariknak they feeling digiti at that Australia. Of course, nilang Ermat agbuy-buya ita. Ngam siguro kung kuna ni Erma, apo, kastakam to kumamot ti Australia after 14 years. Sabi ko mata after 14 years, kastan tumot ka adumin. At danto kasta nga kadakil gimong min. Naragsak kam tumot celebrar after 14 years. Amuyo, han nga nalaka timang rugi iti trabaho iti apo. Ado nga rigat, ado nga linget, ado nga sakripisyo, ngem worth it no makitam nga ado dagiti kararwa nga maisalakan. Worth it kakabsat, oray deta lamay sa nga tao, kat nagbabawi, kat inawat na ni Kristo. Worth it amin nga effort, amin nga resources nga na-spend just to reach that soul and get that person saved. Ngamhan nga nalaka kakabsat. Iso nga, it takes many years of labor and hard work. Amuyo ti pa nag-grow ti trabaho ti Apo, ustudya ko na ti Bible, He hath made everything beautiful in His time. There is a time for everything, a purpose for every season. Kasta nga talaga, ti pakayarigak, pangyarigak ti HBBC Waipaho, kaslakay lang may sa nga kaubasan. Ngayon mula ni Pastor June, kat nagtubo, na imula kini Kristo, kat idikwan, nagmayat ti pa nagrusbok na kakabsat, ngamdimteng ti tiyempo, nga ti ama, kat sinalingsingan na iti church. Iso nga ado dagiti naksay, ado dagiti naikat, pimanaw kanda dumapay. Ngam gayam kakabsat, at the purpose ti Apo nga nang salingsing, kuna ti Apo, kisayang kayo, tapnon idi kasta, pagbungaan kayo. And the fruitful season has just begun. Mangrugrugi pe lang ti fruitful season ti HBBC Waipaho kakabsat. Iso nga, tatta nga malem, ibatik kada kayo, dayti nga message, narugyak idi kalman, idi inadresak mat, iti okasyon, agkatawan kayo ti HBBC Claveria, kat I hope kakabsat, nga adu ti maiburay ko pa'y kada kayo itatanga malem. The 5 vital keys to succeed in God's work. Sino kada kayo ti mayat nga agbalaygi ti panagserbi na iti Apo? Amuyo dagiti unbelievers, gaputan na inlubungan ti inclination da, they want to succeed on those worldly things. They want to succeed in their job. They want to succeed in their ambition. They want to succeed on their personal dreams and aspirations. Well, as we know, datayo kat anak iti Apo, binaliwan ng ti Apo kakabsat iti mindset tayo. The Lord has changed our heart. The Bible says in 2 Corinthians 5:15, 2 Corinthians chapter number 5, verse number 15, and that He, Jesus, died for all. Although Jesus died for all, not all will be saved. Only those who come to trust Jesus and accept Him as Savior will be saved. And that He died for all, that they, those who will receive Jesus, they which live should not henceforth live unto themselves. Hindi na sila namumuhay para sa kanilang sarili, but unto Him which died for them and rose again. There is no more greater reason to live but for the Lord Jesus Christ. Kat no kayat tayo nga agbalaygi, agsaksid tayo, iti pa nagserbita iti Apo, iti pa nangaramit tayo iti trabaho iti Apo. Dahito iti limang nga masapol kakabsat nga tantandaanan nyo. Number 1, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Itrabaho iti Apo ket saan nga kabailan iti palatoy-latoy nga Kristiyano. The work of God is not for the weak, not for the frail, not for the soft-hearted, not for the sensitive in heart. We are all weak humanly. We are all frail. We have our own share of weaknesses. But if we are to succeed in doing the work of God,
we need to have the strength of the Lord. And praise God, dito yung strength kat available. It comes from the Lord. Paul said, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kabailak iti amin. Kayak nga sarangten dagiti amin na dumteng nga karit iti panagserbik iti Apo. Not on my own intelligence, not on my own power and strength, but through Christ, which strengtheneth me. Let us not rely on our own. On our own, we are weak, but through Christ, we are strong. I have seen many believers nga kas na nakamaymayat iti panaggrona. Nakamaymayat nga kitkitaan kakabsat. Ngam gaputa din na nasursuro, ngagpabilag iti Apo, natuang kakabsat. Be strong in the Lord. There are 3 challenges that we face as believers. Number 1, our spiritual warfare. The Christian life kakabsat, ket mayarig ti panakidangadang. Panakidangadang because we stand for the truth, we stand for what is right, we are followers of God, we are agents of righteousness, we are lights in the world, we are here to make a difference, but Satan wants to stand before us, hinder us, discourage us, dishearten us, dismayaan na tayo kakabsat, tapno di tayo agpatuloy iti panagserbi iti Apo. Sino kada kayo kakabsat, iti napadasan nan, iti naupay iti panagserbi na iti Apo. Hamang nga naupay kat panagserbim iti Apo, naupay ka, kat pati panagserbim iti Apo, nairaman pa yan kakabsat, nga hamon maaramid, kasi naupay ka iti panagbiag. I want you to know, that is because the enemy will oppress you. The enemy will attack you. Mabaling adot problema, nga mga digiti problema kakabsat, if you have the right mindset, awan problema nga makaupay kang ka. Ngam no apay nga maupay ka, saan nga gapu jay problema, ngam gapu ta ijay panunot tayo, maupay tayo kakabsat. Satan will discourage us. In Ephesians chapter 6 verse 10, it says, Ephesians 6:10, kung ano the Bible, finally, my brethren, be strong in the Lord. Your money cannot help you with that. Your education cannot help you with that. It is the Lord. Be strong in the Lord and in the power of His might. Ana kahit nang asawan, agpakumbaba ka ti Apo ti inaldagot ko nam Apo, iti inak panakidangadang, iti inak panangipagos, iti panagserbikken ka. Amok nga ni Satanas, igawid nak, lapdan nak, dupiren nak, guyuden nak nga ipababa. Iso nga Apo, ikan nak titibgerken pigsa, nga mangsaranget iti kabusor ko. In our spiritual warfare, not only that we need to be strong in the Lord because of His spiritual warfare, but because of His stress. Because of stress. Kitain nyo man, di kita kaabay yung kakabsat. Kitantay man lang, di kita kaabay tayo. Grabe, stress yan. Ado nga pressure kan stress na hindi pa nagbiag. Stress is state of mental strain. Hana makayanan ta panunot. Or pressure brought about by the demands of life. These demands come from career, studies, pampanunutom digiti pagkasapulan, adu nga bayadan, kat you are overwhelmed and you feel you are little enough to face these giants of challenges in life. I want you to know, the reality is, yes, that is true. In reality, we are little compared to our problems. We are little compared to our challenges in life. But I would like to remind you, our God is greater. Iso nga kunana di Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord. Agkamatalek ka ngamin iti Apo. Umasidig ka iti Apo.
Yes, in reality, we are little compared to these challenges, but they are not bigger than our God. Amuyo iti sangwan ni David, ni Goliath. Perhaps in his mind, he said, well, in your sight, I am little. I am smaller than you. But in my sight, you are smaller compared to my God. Kat dapat kastat mindset tayo. Amin nga kamatalag ti Apo, uray basbasit da ngam je problema da, napigpigsadan to ngamang sarangat. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, run and not be weary, walk and not faint. What does that mean to us? Every day, agsakdo tayo iti Apo iti bigsa. Every day. The strength yesterday was for yesterday. There is another strength today. Renewed strength. And as a church, for the past 14 years, may the Lord renew your joy, renew your excitement, renew your enthusiasm, your zeal, your fire, your burning passion to serve the Lord. Sapay kumata ma-revive kayo ita, mariknayo kakabsat ti panang pabara ti riknayo, panang pabaro ti Apo ti puso yo, gaputa makita yo iti Apo. Not only in our stress, but we need the strength of the Lord in our sufferings. Awan tao nga awan sagaba na, ngem sabali ti panagsagaba iti Kristiyano. But you know what? Suffering is the state of undergoing pain. Perhaps some of you are bearing pain every day. Nung nakariing kan tibigat, mariknamon deta nga pain. Nung naturog ka, hanga napukaw jay pain, na iturog mo lang. So when you wake up in the morning, you feel that pain, that distress, that hardship. But you know, God gives us the strength to joyfully endure our sufferings. So ti Kristiyano, we do not only endure, we enjoy as we endure. Una na ti Bible day, James chapter 1, count it all joy when you fall to diverse temptation. Amuyo ti kapintasan, may nga makaalukoy, ken may nga silaw nga manotis ti tao nga testimonyo king ka, ket deta ragsak mo. Ikawus mo dayta nga ragsak ti Apo ti inaldaw. Nga kunam Apo, ti baetan, ti adu nga sagsagabaek, ikawus ko iti ragsak mo iti biag ko. Amuyo kamsat, makita digiti tao nga uri adot problema, ngem adaragsak yan tarupam, kunadantuking ka, wow, naisang sangayan ka. Ngem no nakarupanget ka, kasla takaabay mo. Kita man takaabay mo no nakarupanget. Nakamirduot, nakamisuot, mabaling nga pag-isap itang kaserola ta subsubnat ka ati dugna nga kakabsat. Kat makita dagiti unbelievers, kunada, no kastan tumut paylaeng ti agbalin na Kristiyano, kay kayat kulat mapan impyernong kunada akakabsat. Nakitam deta? Let us reflect heaven in our hearts. Let us show to the world that no problem can affect us. No sufferings can affect us. We are able to endure these things and endure them with joy in our hearts. Nga mabalinte nga ibagakat ko na tayo, well, I have the joy of the Lord in my life. Amen? Number 2, I encourage you, if you are to succeed, not only learn to be strong in the Lord, but learn to be steadfast in the faith. Be steadfast in the faith. The word steadfast means resolutely or dutifully firm and unwavering. The word is fixed. Fixed. Kala ko man dito yung building. Awan building kakabsat nga 3-story, 5-story ket temporaryo ta poste nga ikabil. Because if you will build a huge building, construct a huge building,
You need to have a fixed and permanent post and foundation. Otherwise, no ag earthquake, it will be shaken. God wants us to be steadfast in our faith. Kita nyo kakabsat, for the past 10 years, for the past 15 years, may bilang mga balaygi ti kaadam ita. Amom no apay, gaputa saan kapulos nga natinag. Well, there may be ups and downs that happen to you. Tawan nga talaga't makaperpekto lata ti Christian life. There may be times nga adda ka nga may makigimgimong ngem kasla adayo ta pusom. But still, pinilit mo't na pa nakigimgimong lata. And praise God for that. For the past 14 years, may bilang mo nga success deti kaadam ita, gaputahan ka nga natinag. You remain steadfast, loyal, and firm. You were abiding. Amuyo, the Bible says in 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. Listen to this, and it says, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. That is steadfast kakabsat kat, that's where you get the word, fasten your seatbelt. Amom no naka-seatbelt ka, yat aday ti apo maaksidente ka, hangka maipurwak. Mabaling nga masugat ka, mabaling nga maitumag-tumag ka, ngam saan kanto nga maipurwak. You will stay, you will be in your seat, and you will be safe. Because you are steadfast. Fasten your seatbelt. You have to make up your mind. Kat kunam apo, I will make up my mind. I will make a strong resolution in my heart, a commitment to you, dear God, that for better or for worse, in richer or in poor situation, itad mo man dagiti dinawat ko wano saan. Agbalegi akman tinaindagaan nga banag, wano pelyos ti dumteng ti panagbiag ko, apo ko nam, ti pusok, my heart is fixed. My heart is fixed, O God. No problem, no failure, no discouragement can ever move my heart. Be ye unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ibagak kada kayo, no itapay lang kat saan mo nga ituldok day tayan tapusom. Nuhan mo nga ikitikit yan tabiyag mo. Nuhan mo nga ikariti apo day tagakabsat. Nalakana ka nga gatangan ni Satanas. Nalakana ka nga sulisugan. Nalakana ka kakabsat nga tipuugan. Oh, that we have men and women, believers and members who are not for sale to the devil, who will be non-negotiable and will say, this is God's property. It's not for sale, and the devil is not allowed. Muyo kakabsat, nagpintas di ko na ni Apostol Pablo. We must be unwavering. We must be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord. Muyo kakabsat, duwa nga word ti dapat makita yu dita. They jay steadfast, unmovable. They jay steadfast and unmovable. Ti word ka deta kakabsat kat abide. Agtalinaan. And if you abide, any plant that abides in the soil will eventually abound with fruit. Amen. Awam makitam kakabsat nga mula, nga intukit mo, tumbigat pinarot mo, inyakar mo, samum tumanantun sumarno nga bigat, ginabot mo kat inyakar mo, santo man ang ginabot mo, kat inyakar mo, anat mapasamak kaday nga mula. Han agbunga no di malaylay, matay pay kidi, agang rag kakabsan. Kastamot iti Kristiyano, ngahan na i-fix ti commitment na ti panagserbi na iti apo. Agalla-alla. Active ita, apo, nakaragrasak kag serbiking ka. Apay, I feel the blessing. Tuno dimteng ti problema, awam manen ijay gimong. Tuno, the blessing na adda manen ijay gimong. Saan ngagbali na balaygi ti panagserbi day ta Kristiyano.
Kastamat detay member kakabsat nga adda di ta church, no adda na magustuhan yan ta church, ay inak agpa-member jay sa bali. Tuno adda jay bangir, adda man din na magustuhanan, ay inak man di jay bangir a baptist. Addan to man na magustuhanan, ay inak to man di jay bangir a baptist. Naibusbot la amin na baptist ang kakabsat, kapapanan nga rudan, ay nakaro jay mormonsan. Adda naibusbot amin na baptisan. O daman hanan na gustuhan di Mormonsan, ay inak ije iglesia ni Manalo. At daman hanan na gustuhanan, naglisi ni Manalo. Hang aglesia ni Manalon, naglisi ni Manalon. Mapamanan ijayanta sa Batista, ay adhanan na gustuhan. Kakabsat, hang kagbalegi, you have to make up your mind. I want you to know, HBBC is not a perfect church. It will never be perfect because we are still humans. Kanayo mi ngayat advice, if you are looking for a perfect church, do not go there when you find one. Because the moment you get inside, it ceases to be a perfect church because your presence will make it imperfect. Awang perpekto nga gimong kakabsat. Tilang ayan tayo nga pagyamanan is, we belong to the right church. Amen. The church that is right for us, and we are the right person for the church. Kasla agasawa, awang perpekto nga agasawa, but you are married to one another. You are right for one another. You just need to learn how to get along with each other. And by getting along with each other, having Christ as the center of your relationship. No nilakay, umasidag kiniapo. No nibakit, umasidag kiniapo. Agbaling nga triangle relationship. Husband here, wife here, Jesus on the top. It's a triangle relationship. The common denominator is Jesus. Iti church tayo, as we learn to get along with one another, let us focus on the Word of God. Let us focus on God and the one common goal of reaching out and sharing the gospel. Let's focus on Jesus Christ. Let's focus on the reasons of our unity, the reason of our harmony, the reason of our coming together, the reason why we are one as a church. Let us learn to overlook the simple imperfections of one another. Growing into maturity and understanding. And I'm telling you, kakabsat, no agtalinaed tayo, iti nang isaadan ti apo kada tayo nga church, grow tayo, sigurado nga agbunga tayo. Sigurado nga makaawis tayo. Angam no, napantay dito, sa tayo ito napan di iglesia, sa tayo ito napan di Mormons, sa tayo ito napan sa Batista, sa munto inunur nga amin na Baptist, kunanto dagiti kabagyam, anat kukuna nga to detoy. Agwander to dagiti kabagyamon. Agwander to dagiti gagayemon. Kat kunadan to kingkan, orayan na pangawisan na kanyak deta, pambarak iti mapan, isunan tupay mismo ko, di na madesisyonan ti papanan na. Let us abide. Let us be steadfast in spite of the condition. Anyaman dagiti pasamak iti panagbiag ko na tayo kumaapo tulungan nat. Dahil ibagbagan ni pastor kat siyak samot ti tamtamaan na. Siyak samot iti matirtira. Kakabsat, hangkayam mo dita, ngam no matamaan kayo, agamen kayo, tapno saan na mahalata. Amen? Sino kada kay tinatamaanan? Amen? Okay. Kuna na ti Acts 20, hanga dito ibagak dito kakabsat nga pasakit kada kayo. Ibagbagak di gito'y gaputay ayatan da kay iti apo kat isurusuro mi iti wagas tapno agbalegi kayong agserbi ti apo. Acts 20:24. Acts 20:24. Kuna ni Apostol Pablo, but none of these things move me. Awan ka digito iti makagaraw. You have to make up your mind. You have to set your mind ahead of time. Ako nam apo, no babasit tumutlaan nga digiti relational problems, no kwartan tumutlat pagsasaritaan na problema,
No saksakit tumot pelang apo, han naumdas di kita, nga manggunay iti pamatik ken ka. Dapat ibagam ti apo deta iti sarilim. Amen? Apo, no, kasta ko nakidikal man dito, anya kat ti daddo man na miyembro, kita nyo man ti commitment, nagtudulat basit di may nakigimo ng gagabsat. Kako nakadakwada, apay, baliktad ta abot ta agungyo. Tano agtudo, rumwar kayo, makingatot abot na, makargaan danom. Anyakit din kakabsat a commitment deta. Amom ti dapat ibagam ti apo ko ng apo. No jak tumutla na idalit ti pagiddaan. No saksakit tulat pagsasaritaan. No kaawan lat kwarta. No kaawan maisa ang gas bagas kan agas. No digiti problema lat trabaho. Ala po di kita, gagangay lat ang rumrumso nga problema. Tilat na pagyamanak adda ka nga manglawlawag kanyak ngam awan ka digito iti makagunay iti pamatik. Dapat kasta ti katibker iti pamatim iti apo. Kasla agasawa, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Amen! Unam kumati apo, Lord, uray patay, awantot mamagsina kadata. Tanumatayag, agat umayak to dita sidong mo. Amen! Kita man ti ayat iti aboging ka, kunana, nothing can separate us from the love of God. Kas tatay kumamot king kuana. Nothing should separate our affection and love to our God. Kunana, but none of these things will be, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish. You want to really finish right? You want to finish well as a believer of Jesus Christ? Lipatom tabagim. Deny yourself. You know, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Not only in spite of the condition, in spite of countless voices. Iwagbaga digiti kabagyam, kakarubam, gagayim mo, ado di bagbagadagan ka. But you should not be moved. You should not be moved by counterfeit Christians and Baptists. Counterfeit ko na tayo, digitay, sinsinan Kristiyano. Hang kapaup-upay. No, dadigitay makitam nga, siyempre, ang question di panunot mo, apay di jay? Di amok man no, agad adal ti Biblia, apay kas jay isuna. Di ba? Ada ka kas jay no kano, daddo mga rumsat panunot tayo, di ba? Nga mahamo ipalubos, nga di jay nga pa nag-question ta panunot mo, kat isumutan timang pundi, dayta puso kan panunot mong agserbi iti apo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Anak ko na ti Bible, ti Hebrews chapter 12, verse number 1. Wherefore seeing, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Adain to ding tiyapo nga tarayon tayo. What should we do? Verse 2. Looking unto the brethren. No ti tao ti kita, maupay ka. No ta sarilim ti kitam tasarming, adada nga maupay ka. Abay, una tanog sarming kakot kunam kat, jak maigawit ti panagbakit mon. Kunam ta sarilim, di ba? Jak maigawit ti panagkurut-rut tamuging mon. Kastan, lumakay kan. Kunam ta sarilim. Isung ano tabagim ti kitaam, adadda nga maupay ka. If you look at others, you will be discouraged and disappointed. If you look at yourself, you will be discouraged. But if you look unto Jesus, you will be strengthened. Ti apo ti kitang. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dayta nga pabmati nga dagang ka, if you are to be steadfast in that faith, look unto Jesus, not unto money. Look unto Jesus, not unto wealth. Look unto Jesus, not unto others. Who for the joy that was set before him, consider that, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Verse 3, for consider him. Ni Apo,
Awan iti naka-discourage king kuana. No kumakuna na ide, jak kayatan di matay di cross. Awang kumat na isalakan kada tayo. But no, consider him. He endured it all, despising the shame, such contradiction of sinner, lest ye be wearied and faint in your minds. Kakabsat, tapnon iti kasta, kat saan tayo nga maupay, ti apo laeng iti kitaan tayo. Amen? Ibagang man kadeta kaabay mo, look unto Jesus. Be steadfast, not only in spite of the condition, in spite of the countless voices, in spite of counterfeit Christian, in spite of casualties. Amom ti may nga nakaupay kadagiti daddo mga Kristiyano, no makita datay pada da nga miyembro nga agbackslide. No makita datay pada da nga miyembro nga pimanawang kat kunada, ay, pati siyakbot nga rod, pumanawakon. Ay, haan nakakapsat, haan nga isunat surusurutem, tahang nga isot nang isalakan king ka, han na isu iti apom, han na isot Diyos nga pagserserbyam. So, be steadfast in spite of casualties. People come and go. Malagip ko di message ni Pastor June. The 3 reasons why people leave the church. Tandaan niyo dito yung kapsat. No adda pimanaw, no adda iti imadayon, si Mina, one of these 3 reasons, iti gapuna. Number 1, they were not born right. Baka nga naisalakan. Number 2, they don't believe right. Sabalit pamatid handa mamatit giving. Kat tinatayo ka kapsat ti HBBC, kat strong tayo cheerful giving. Why? Because we love God. Because we love the church. Because we were taught, bring ye all the tithes into the storehouse. Because we were taught to abound in the grace of giving. We were taught that God loveth a cheerful giver. Kat isuda na irot ti puso da. Di da kayat mangted. Di da kayat kakabsat idagbalin na cheerful giver. They don't believe right. And because of that, they leave the church. Kunada ti panunod da, ay, da kayat dito nga church, giving. Da kayat dito nga church, nagadot commitment na. Da kayat dito nga church, mangtud dati tithes, mangtud dati offering, first fruit, nakadado. I don't like that. They don't believe right. Or maybe number 3, they don't behave right. Kurihiram kakabsat kat di na kayat ti makurihir. At dadigiti ar-aramiden da ng hanausto, kurihiram, bagbagaam, advisam, madi na kayat kakabsat. Eventually, these people will leave the church. I'm telling you, for the past 14 years, it is not our church that has the problem. It is not our leadership. It is not the Bible that has the problem. It is always these 3 reasons. They were not born right. They don't believe right. And they don't behave right. But I would like for you to know, in the next 10 years and 15 years and more, adadakila plano para ti HBBC Waipaho. Aduti kayat ti apo nga aramiden para ti HBBC Waipaho. I'm challenging you, in spite of the many casualties, remain steadfast. And what a blessing that after another 10 years and 15 years, ibilang mo tumanan kat kunam, balaygi, I'm so thankful that I stayed. I praise God that I remain. Number 3, kakabsat, we will close here. Are you still alive? Amen. Amen. Makita ko talaga nga excited kayo. Kaslakay lang mawawan nga, apo, more, pastor. Amom no umay ka makigimong kakabsat, sino kada kayo ti umay makigimong aton agawit kat kasla na banbanog tirik na. Awam mo't siguro, amom no may ka nakigimong, kakastoy ti mangmangagam, tay ko na natin nagtestimonyo itayan, uray kaskala na dugdugulan kakabsat, ngam agawid ka nga nakaragragsak tarik na. Apay, kaskala na gigup tinakapod, pudot nga bulalo, nga dalaok na nga silicon kalamansi kakabsat. Wow! Paunay kan. Number 3, if we are to succeed in doing the work of God, we must be sterling in our service. You need to be sterling in your service. Aim for the best for the ministry.
Let's aim for the best, kakabsat, for the work of God. Let us not settle for less. No para ti Apo, let's aim for the best. He deserves the best. And God blesses, enables, equips, and qualifies those believers nga makita na they aim for the best in the ministry of God. Kat no palatoy-latoy ka lang nga, maya detan, usto detan, makita ti Apo ko na hanga quality iti mindset mo. Hanga high standard deta mindset mo. I will not bless you. I'll not entrust you. The word sterling means excellent. Let us aim for excellence. The word excellence means outstanding. We do not go for the average. If we can go for the best, let's go for it. Not necessarily the most expensive, but the best that we can render for the Lord. To God be the glory. Amuyo dahiti gimong tayo kakabsat. It may not be the most expensive, but I could say it's the best that we can render unto the Lord. Amen. Excellent and valuable work, effort or quality, one of a very high standard. Detat kayat nangasawan iti sterling. Let us be sterling, di kayat nangasawan. HBBC should be a trailblazer of service when it comes to the ministry. Na tayo dapat kakabsat, iti mangipakita iti na isang sangayan, nga klase iti panagserbi iti Apo. Nga daytay, the kind of service we are trained to do is, yung bang, no na-train ka ti HBBC, dito ti kahit kung hangatay pa nang ibaba tayo, dagiti daddo mga churches. But we are talking about DJ culture, DJ pa naka-erase tayo, DJ pa naka-train tayo, DJ pa naka-ipakat ti disiplina nga na magbalin kada tayo nga na isang sangayan, ti conduct kan panagserbi tayo ti Apo would be such that no pinadasmot nag-attend ti sabali nga church, mapag-compare di panunot mo ko nam awan kas HBBC. Amen kakabsat? Amuyo kasta iti puso mi nga papastoryo. Isugahan nyo ibilang nga, grabe naman ang mga pastor natin. Grabe sila magpa-commitment. Amuyo, awan makita yo kakabsat nga sabali nga Baptist Church, Filipino uno American dita, nga kas kadagiti katitindi ti panagkom-commitment tayo nga inararamid tayo tinaglablabas nga bulbulan kentawan. Iso nga makitam, sabalit ragsak tayo. Kita nyo kakabsat? Look at it. Look around. Because we were able to exercise cheerful giving. Ingkaman ka DJ church kakabsat, nga nasunuti ka daklantit itid nakat kunamnusin no nga pastor, hangka nga agin lalaing, sakti ka daklanti mait itid ditoy, awang kakabsat, palatoy-latoy di pastor da. Ingkaman ijay church kakabsat, nga digiti miyembro na turturay ngam di pastor. Kasano ka pa'y kakabsat nga rod? No membro ka na turturay ka ngam iti pastor. Inka ka digiti churches, ngahan nga kas ka DJ ministry tayo nga theocratic iti form of government. Theocratic means God rules through the man of God. Maiset ti disiplina, maiset ti vision, maiset ti core values, direction of the ministry, because of the disciplined leadership and because of members who are willing, who understands the leadership of the pastor, and with one heart, they go with him in that vision. Makitam kakabsat, napardas ti panagduras na. You see, hanga kinayang kayat. Kat hante ko magbaling nga kinayang kayat. Kunana ti Bible, do all things decently and in order. We must be disciplined, and our discipline must be demonstrated and exhibited in the following 3 ways. Amuyot may isa nga unique iti HBBC kasi kung nadagat, apay, agsasabali kayo? Baptist di jay? Baptist kayo? Kasting amin kakabsat. Ilawlawag ko kada kayo.
Agpayso nga nakadadot baptist, dita Honolulu, Waipaho, dita Hawaii. Ngam kasla pamilya kakabsat. Mabalin nga agkakaapelyedo, ngam na duma-duma iti panaka-erase iti anak. Kalay iti may nga barangay, may sa community, adu nga pamilya, ngem depende ijay tatang nga mangi-raise iti leadership ken panangiruam na ti pamilya ken anak na. Makitam ti disiplina dayjay nga pamilya. Makitam ti duras dayjay nga pamilya. Kasla kuma dito'y kakabsat Pilipinas, alagat awanak kami ta Amerika. Makitam kakabsat, kas pagarigan, agpipilak sa saruno di gidi agkakabsat, pituda, ni papananda nga ta, ay mapanda makipaburnit, mapanda makipamisa, kat makitam di inauna kakabsat, mamimpito nga agsubli, maminwalo, maminsyam, kat kunam, barok, may kasyam nga pa nagsublim deto yan. When uncle, iyalak namin pa, digiti adding ko. O kitam kakabsat, ay, bayad di puso na, ay, 7 plates. Di ba? So, maawatan nyo ko na, agpapada kayo mo ta baptist, apay di kayo pelagbay may sa. Agpay sung agpapada tayo nga baptist, ngam pamilya deta kakabsat. Alaka digiti evangelical churches, pamilya. HBBC is a family. And we have our culture. Depende di pa nang i-raise ti leadership, ti disiplina, ti unag ti kapilya. Iti order, ti urnos, iti direction, iti sirmata nga turungan kakabsat. Depende ijay leadership. Nawatan tayo? Iso nga, we have to demonstrate our discipline kakabsat kat kas iti pamilya na dumadumat pa nakairwam, kas tamot iti HBBC. Kat digito iti talo kakabsat, nga kasla basic hallmark iti HBBC. No HBBC kakakabsat. Number 1, observance of time and schedules of services. Amen. Observance of time and schedules of services. Kat managsakan nak, Jack, amo ka dagiti dadto mga Baptist church, I cannot speak for them. I can only speak for our church. Nga mamumti may sa pangidaydayawag ti Apo. Dayjay pa nang observe tayo ti gimong tayo. I know. Kita nyo't mindset ti kadwan kada kayo kat kala dete prayer request ti may sa itay, jak malagip tinagan na dete may sa no, bariton sa pelang dayjay. Anat nagan mo barok kabsat sa ni Brian dayjay. Ay? Elizer, ikaw ba si Elizer? Ikaw ba yung nag-testimony kanina nga ti prayer request na kanayon ko mga off? Kaslang kasdete ko na itay Maira na kumalata ti Sunday nga offak kasi kayat na ti umay magigimong. Apa unay kadeta nga puson kakabsat. Nukastat mindset mo barok nga kanayon. Hana adayo nga aggrow ka ti spiritual life. Kat hana adayo nga agbalin kanto nga nausar iti trabaho iti Apo. Nagpatuloy ka barok, may isa nga aldaw, baka may isa kantumot nga preacher ti HBBC. Baka pastor tupay. Amen! Di masit tinag-amen Okay. Agasam deta nga mindset ka kausat. Agasam ti mindset ti daduma ka datayo. Ada digitay saan nga magawidan, haan nga malapdan nga Sundays, you really have to go to work. Maawatan tayo digitay nga sitwasyon, but even then, adda ka jay trabaho, pero naka-join ka ti Zoom. You know, ni Sister Cheryl, the Erwin makitak no kwa, adda jay, madama kakabsat ngagsip-sip pa ti aeroplano, naka-join yan ta Zoom. At the day nagtitrabaho pero joining, because these are unavoidable circumstances. But the bottom line of it all, agasam deta nga mindset nga, Apo, mayroon ako malatang nga ofak ti Sunday. Ikanda kalata ko mati bakasyon ko Domingo tapno makapanag kapilya. Data ti maysa kakabsat, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Agasan nyo ni Preacher Glenn, nagpatpatnag nga nagubra,
nagmalmalem idikalman di takapilya nga nagsagsagana, timultulong nga nagkakat, timultulong nga nagiplas-plastan, nagpatpat nga nagubra. Tapos adda dita kakabsat, amoyo pa nagriknak, kararwa lang ni Preacher Glenn deta dadtang kakabsat. Agtatapaw deta. Happy All Souls Day, Preacher Glenn. But, you know, definitely, he is not a Halloween. So, hanggang madanagan, hanar-arya deta data. You know? Pero no kastat kinarigot tayo nga gimong. Kastat kinarigot ti puso tayo nga, you do not want to miss a single service. Nasakit tariknam nga awang ka jay kapilya. Nasakit tariknam nga namisam day jay nga gimong. Kadikar-karigatam nga reviewin. I-review, buyaam tay preaching ni pastor, tapno laang hamamamisan. O kakabsat, data ti maysa nga disiplina iti uneg iti HBBC. Makapa-encourage. May ikadwa kakabsat nga hallmark iti HBBC. It is not only observance of time and schedule of services, but obedience to authority. By the way, DJ number 1, tinaggapuan na data kakabsat nga sursuro tayo kat Hebrews 10:25. Can you just flash? I-flash mo man lang Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together. Nasakit tirik na tayo nga awan tayo, ijay gimong ti aldaw, iti panagigimong. As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Secondly, obedience to authority. Nasurusuro tayo nga respetaran, igalang, bigbigan, gaputa amu tayo, ken si aanugot ti puso tayo, nga adda, adipen ken lalaki, nga insaad ti Diyos, nga mangiturong dagiti pamati tayo, ken mangtulong iti panagrangay ti spiritual life tayo. Adu dagiti churches kakabsat, nga na isuro kadakwada, iti role iti pastor. Iti authority iti pastor. Iso nga digiti pastor agbubuteng kad digiti miyembro agin nalaing nga mangpuspusipos ti tel tinged ken panunot ti pastor. Awan agbali na errand boy. Amuit ko na di Bible di Hebrews chapter number 13 verse number 17. Hebrews chapter 13 verse number 17 kunana ti Biblia. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your souls. Amo yung trabaho may kakabsat? To watch. Ti kayat nga sa undeta watch. To warn. Ti trabaho may kat agsipsipot. We are the CCTV of HBBC. Amen. Amen. Anyo kung kuna nga, apay ni pastor, feeling ko kat pakialamero. Husto ka. Dayta ti trabaho mi. Makialam. Ngam saan nga te makialam nga mangichismis. Hanga te makialam nga mangdadael. Hanga makialam nga mangperdi. Makialam. Gaputa concern kami ti panaggrow dagiti spiritual life yun. That if we do not interfere, if we do not visit, no handa kayo nga kumustaan, no handa kayo nga pakialaman kakabsat nga kumustaan tapno idalan da kayo. Number 1, songbatan da kayon to ti Apo. Kunan jay, they that must give account. Kunan to ti Apo kanyak, sika Pastor Probe, apay nakutong ti pamati ni Florante. Oh, di ba? Brother Florante, ekat konakto, kat Apo, nagkinas ka sa baak mo't ida. Kinumkumustak mo't ida. Kaisot damagam Apo apay nga nakutong pamati na. Kunan to ti Apo, apay nga Florante nakutong day di pamatim. Oh, hala ka, Brother Florante. Amen? Oh, apay kunan to ti Apo. Apay, Pastor Proby. Nagsalunat ti pamagi ni John Ray. Ngam nakutong ti spiritual life na. Song batang kayo to. Isubliman jay verse. Katawa kayo kakabsat ngam.
Kita nyo kunanan eh. They watch for your soul as they that must give account, that they may do it with joy. Amo yun, sa totoo lang kakabsat. Honestly, as a pastor, haang nga dete, gaputa si didingag kayo kat hangati paspasablogan kayo ng sa balit ragsak ko nga admin minister kada kayo tahaway, urehang kayo makikita. You know why? Because we are being encouraged, inspired, and blessed by your faith. That they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So dito HBBC, ti may sa kakabsat nga naisuro kada tayo, kat ibilang mo iti pastor nga kas ama ti pamati. Siya anugot tapusom nga insaad ti apo isuna, saan lang atapno mangikarkararag ka, no di kat mangiwanwan, tas ikakat may sa akarnero, on your own you will go astray. That's why God gave us pastors according to His heart, who will feed us with knowledge and understanding. And He gave some apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. Ngarud kakabsat, paiturong tayo. Amen? Amen. Paidalan tayo, pasakop tayo, kadagiti adipan ti Apo. Kat timaudi, listen now, may sa kakabsat, nga sterling na isang sangayan, unique trait to HBBC, letter C, orderliness and decency in our ways. Amen? Amen. Oh. Kitang kay man kakabsat, ala, kitang may man kan Pastor Jun, kitang di man da congregation. Praise the Lord. Ingkay kadigiti daddo mga baptist. Again, hangatay pa nang ibabak. Awan ibababa tayo kabsat, ngem ilif-lift up ko laeng, day adda nga sursuro nga nayadal that makes us a sterling church. Ano digiti daddo mamapan makigimong naka-short. Awan decency da kakabsat. It only shows they do not treat the service of God, the worship of God with reverence. But we are taught nga tigimong kakabsat, ipaay tayo tay kasayaatan, tay pangmasayag. Amen? Amen. Kapaslat kurang nan, Brother Erwin, para itiapo. Si papanunot tayo, this is for the Lord. And if it is for the Lord, I will not settle for less than the best. I will give my best for God. Kunada king gagat, papanam, apikas ka lamapan makikasar. Napatpatag ng kasar tayo papanag, gayem. Papanam, kas ka lamapan nag-attend iti party. Ay, napatpatag ng party tayo papanag, gayem. Papanam, inak agdaydayaw iti apo. Oh, inkalat ka ganyan. Yakit din nga pa nag-sukat mo. Para ti apo daytoy. Amen? It's for the Lord. Orderliness and decency. Ala kakabsat, adupay. Ngam digiti nga adal kan sursuro ti Biblia. Pagbiyagan tayo, amoy no apay, isudat mamagbalin kada tayo nga di kalidad. Kat daytoy kina di kalidad tayo kakabsat, kinangato ti kalibre, isut mamagbalin kada tayo nga nabunga ken na isang sangayan ken rason nga ti Apo pangbendisyonan na kada tayo pay itinaad-ado ken nawadwadwad. All of God's people say? Amen. Happy anniversary. Hanggang dito yung agpatingga, iti panagserbi tayo ti Apo. Again, I will remind you, anniversaries are times of reflection, but it is also a time of fresh beginnings. Adupay, iti aramiden tayo nga para ti Apo. So let's get excited. Digito'y nga adal, i-carry tayo kakabsat, isuro tayo kadigitian anak tayo. To God be the glory.